Ilisimasaraluit pingiliukkuminaassinaasarput pingaartumik iluanaarutissat millionillit pineqaraangata ukiuni hunnorin kiullerni aspisti tunisassiani tuusintilissuarni atornaqartarpoq sanaartornermi umiarsualiornermi illumilu atungassani atortussiassartu pinnartuuvoq aspitsimillu torntimik millionillinnik atuineq iluanaarnartumik siuariartuu taasunilli suliffissuarartitsivoq aspisti pujorala navianartuusoq atorneqarnerata sivisoqataanik ilisimaneqarpoq taamaakkaluartorli aspitsimik atuineq sulinermi avatangiisinut ajoqutaalerpoq atortussiarli aamma allanut ajoqutaaroq tassalu sulisartunut umiarsualiortunut illumilu ningiunut In big production at a Rochdale plant is a new material likely to play a useful part in fighting fire. It's an aluminized asbestos cloth. In the safely open spaces of Oulton Park, the county firemen got themselves up like invaders from another planet. 2 gallons of petrol were sacrificed in the good cause, and the stage was set for the drama Man versus Fire. aspisti inup alutoriuarsimava piarneqaqqaalermalli inup alutoriuarpa tassami aspiti siilikisut qitutsingaluninu qaarsulut qayannaatsingaaq annoraminerni oqorsaatini pitorngamilu ikumanaversaatisut atorneqartarpoq asbest atortussiatut tupinnartutut tuniniarneqarpoq kissarmi atalluarsinnaanera siaarluarsinnaaneralu tuniniaanermi tungavigineqarput aspisti erupami uissaamilu suluffissuaqalernerupi ilisarnaataanut attumatinnerartarpoq soorlumakkununga maskiinanut aalatortunut illorsualiarussuarnullu atortussiaq laali asbestos taaguutigaluun 1900 taallartinneranni tuniniarneqarpoq Lady Asbestos tassaawok krigerit kuutiat arnaq inuiassuarnik illersuisuungami pitarneqarsinnaangitsumik eqqornaveeqquterartoq suliffissuarpassuit sanaartorneqarput inuillu 1000 tilikkuutaat asbistiliorfinni sulisoraneqarlutik suliffinni avatangisit taamanikkutut ipput pujoralaqaqalutik suliffiit pujoralattarisut nalungilarput suliffissuit ilaanni 15-25 meteriinnaat siumut isigisinnaaput pujoralammiuneq taamani sulinerup ilagiinnarpaa annoraasiorfiit pujoralaqaqaat aamarsualeriffiit ingasannerullutik aspistiliorfiit pujoralammik aernertorsiuteqarnerat tupinnartuungilaq aspisti pujoralannikkaajuoq sunaaffalu aamma navianaqisoq suliffissuarnakkutilliisup arnap atnuhunnori ortaalfimsiimi aspisti pujorala ajortoq mianersoqqussutigaa suliffissuit tuluit nunaanniittut nakorsanit nakkutigineqarput arnat nakkutilliisuusut suliffissuarni pissutsit nalilersoriartortarpaat aspistilerisarfinni sulisut puamikkut nappaateqalersarnerat 1895 nalunaarutigineqarpoq atortussiaq navianartuusoq ilisimavaat pujoralammillu ajortumik taasarlugu atsaat 1900 taallarterersut akuligitsumik toqussutaasarnerat tusarliuttalerpoq arnat aspistilerifimmi sulisut haaltersit toqusimassut nakkutilliisup franskiusup 1900 paasivaa aspitsillu inunnut naminaartuusinnaanera ukiuni tulliuttuni pasitsaanneqaleriartuinnarpoq sillimasiisarfiit uissaamiittut kanadamiittullu annaasaqariataarnassaminnut sillimmartaalerput By 1918 in the United States suliffinni pujoralallinni toqusoqartarnera sillimmasiinermik suliaqartup 1918 nalunaarusiaraa aspistileriffinni sulisut siipeerlutik nuallullutilluunni toqusartut amerlammata taakku inuunermut sillimmasertittarnagit allaaseraa aspistip inummut qanuq ajoqutaanera sulipaasinneqinngilaq
арнарли тулуусоқ тоқусоқ пилаттарнеқармат асписти инуммут қанорнавианартигинерсоқаатсаат паасинеқарпоқ таава акисуссаасуунеқ таарсиисуссаанерлу пиллуни тассортууннеқ укиорпассуарни ингерласорнавианарнера тапаасинеқарнера налерорлугу ааллартиппоқ Nelly Kershaw tuluit nunaanni aspistiliorfiit annersaani Turner Brothersimi roktaalimiittumi sulisuuvoq 1924 toquvoq taamani toqusumik perngaammik misissuisoqarpoq Nelly Kershaw ittimaata misissorneqarnera aviisimi sukumisumik allaaserинеқарпоq амуулларнертут иттут ипитсут амерлақисут пуаанут каппуссуусимаппут ипингаамата пуаи қилеруорпассуақалерсимаппут пуаи сулиуннаагиннарпут ипиллунилу тоқуллуни аспистимик тоқунартуниннэрмигут тоқусоқ накорсақ оқарпоқ Turner Brothersimi тулли таама тоққутеқарнеқарнера акуерисиннаангилаат аспис тоқунартуунгилақ наппаат таамааттоқ аалаиуннеқарникуунанилу илисимасеқарфигинеқангилақ сулиффеқарфиуп писортаа аллаппоқ Nelly Kershaw toqunera Turner Brothersip akisussaafigiumangilaa suliffeqarfik taarsiissuteqangilaq taamani pisortat taarsiissuteqartangimmata nappaata piviusuungitsutut isigineqarpoq So officially she had a disease which didn't exist. Nulerninngortoq ilisinermut aningaasartuutiminut tapeqqummat suliffeqarfik itiartitsilluinnarpoq taamaasiorutta akisussaanerput nassuerutigissavarput Turner Brothersimi toqartoarpoq Nulerninngortu qinnuteqaataa pillugu sulisuusimasut maannalu sulisuusut taarseeqqusilernissaat suliffeqarfiu persaarassumik ernummatigaa nakorsap toqusuni misissuisup ilisumatuarnerpillugu atuagassiami British Medical Journalimi misissukkani ukiut pingasut qaangiummata oqaluttuaraa nappaallu kiorna napparsimalersu tuusuntilipassuit ernumangiligaannit atserneqarpoq aspistuuse Nelly Kershaw pillugu suliap kingorna aspistuuseqartarneq pisortanit misissuiffigineqarpoq sulisartu 300 misissuinermi peqataapput 1930-mi misissuinerup takutippaa misissorneqartut sisamaqarterotaat sinnerlugit aspistuuseqartut sivisunermik aspistilerisimasut nappaataat ajorneruvoq aspistuuseqarlutik toqusut ima amerlatigaat аллаат илиусеқартоқартариақарлуни маанна има ajortigilerpoq аллаат иммиккут иттумик инатсисилуортоқартариақалерлуни сулиффиссуарник пигинниттут иссутсиник илуарсаассисиннааниассаммата наппарсималерсуллу таарсииффигинеқарсиннааниассаммата инатсит 1931 атулерсиннеқартоқ инатсисини таамааттуни сиуллиуоқ инатсилли инаарсаарнеқарнерани сулиффеқарфиутиллит аннертуумик сунниутеқарпут инатсимми киллилерсуиниарпут ajornerpaaginnarmillu эққорнеқартуну таамааллаат тунгатиннеқалерлуни сулиффиссуарну тамаанна илуақаақ инуимми миллионит арлақартут аспистилерисуусут инатсиммит иллерсугаангиллат We're not covered at all by these regulations. The practical uses of asbestos are very numerous. At least 18,000 articles are made of it, ranging from packing for steam engines and linings for friction surfaces to bulkheads for aeroplanes. No, not a member of a secret society, nor a medicine man, but an asbestos shield for firefighting. Asbestos comes into the home in the shape of fireproof curtains and covers, and in a variety of patterns. They are one answer to the problem of the careless smoker. Ash, but no char. If in a playful moment you feel you'd like to make a bonfire of the tablecloth, see that it isn't made of asbestos. Aspitsilerisaartut nappaataat алланаvianartornalunaarutingineqarpoq aspitsippuakkut kraftrealissuutaasinnaanerap pasineqarpoq tamanna aspissiliorfissup Terence Manville 1936 misissorumallerpaa terissatteriarsuillu atorlugit misileraasuqarpoq
The researcher along the way became curious about cancer, and he allowed these animals to live out their full lives. And it turned out Ilisimatusartut pisortaata uumasut uumanissaat naallugu uumatippai aqqanilinni qulingiluat krafteqalerput paasineqartut tamanut nalunaarutigineqaqqusaangillat pisortaq 1946 toquvoq misissuisut pisortartaavata siulimi suliai nangippai krafteqalersitsisinnaasor paasivaa Johns Manvillemi pisortat 1948 misissuisarfitsik oqarfigaat kraftimu tungasoq taaneqassangitsoq taamaalivorlumi. and the author of the study did just that. Akilisut misissukkap qanoq pineqarnissaanik aaliangiisarput nalunaarusiarineqartut suliffeqarfissuit saqqummiutinngitsoortittarpaat paasissutissat aamma saqqummiukkusut tangilaat. This is the Woodbury Gardens development in Long Island, where wide use of asbestos cement shingles is made. And here in the Southern Homes development, these colorful sidewalls add beauty to the community. This contemporary home shows how modern asbestos materials can be adapted to any style or design. Notice how the asbestos cement sidewalls help add dignity and charm. And this is Mrs. Adams. Well, Mrs. Adams, what has been your experience with these asbestos cement sidewalls? Well, we've been very pleased, and, well, I like the looks of it. And it's never given us any trouble at all. And so, we suggest you consider this material for the walls of your home. Designed to last a lifetime, a trouble-free lifetime. 1950-sikkunni aspissiliorneq annortusiartorpoq ajoqusrangitsutulli oqatingiuaannarneqarsinnaangilaq aspissiliorfit kraftipillugu terissanik teriarsuarnillu misileraanarit ilisimanagu tuluit ilisimassuartut 1955-simi paasivaat aspissillerisut akornanni puamikkut krafteqalersartut inunnut aspissillerisugungitsunut sanilliullugu quleriaammik amerlanerusut puyortartarnerpuakkut krafteqalissutaasinnaasoq taamani ilisimaneqaleqqamerpoq taamaammallu paasisaqmanna annertunerusumik iliuseqarnermik kiuneqangilaq krafti allatuittoq aspitsiinarmillu ааllaавеқарсиннаасоq Sydafrikamiut nakorsat paasimmassuk ernumasoqalerpoq. What particularly hit the headlines from the mid-1960s annikitsuunguakkuutaalluunniit najuussoraanni krafteqalissutaasinnaasoq 1960-sikkunni aviisit saqqaanni allaaseriniqartalerpoq inuit annilaangalerput ukiuungitsoq immaqaqaammatit sapaatitakunnera ullulluunniit apeqqutaaginnarput illumi ningiut ilinniartitisut sanasullu aspisti atorsimangikkaluarlugu tassa puamikkut krafteqalersinnaapput tamanna ernumanarluinnarpoq sorpassuimmi aspistimi sanaajupput kikkut tamangaammik taamani aspistimi sunnertissimapput aspistимик писисартут акорнанни малунниуппоқ асписсип навианарсинаанера пиллугу ернумасут писиниарфинниит наппарсимавиннииллу уллу тамааса аттавеқартартут тøna анниуорлими сулиффаарфиуп писортаата сиулерсуисуни 1935-сими оқалуттууппай тунисиффигисартангааса пингаарнерит илаат писисааруннаарпут тулуит нунааннеқимуттуутсуник сулисартут 1937-сими аспиститалиммик портуисарнертик унитсиппаат сулиффеқарфиммилу сулисут ернумалерпут Johns Manville aspistiliortartullu allat mianersoqqusisarsimangиннэртик пиллугу акилисариақалерсиннааллутик паасиваат таамааммат тунисассиаминни асписти сивисуумик наюуссорлугу навианарсиннааммат мианерсоққутсигисалерпаат таарсиисоқарниссааник пиумасақартоқалерсиннаанеранут силлиммартаалерпут for the possibility of damage suits. аспистимик акуллит аторнеқагутсоорсиннаанерит тунисассиортуссули ерсерсинниарпаат
The industry in Britain spent a fortune on defending its product. Tunisasiortut tuliit nunaangersut aspistitallit illersorlugit aningaasarpassuit atorpaat. Aspisti qanoq iluartiginera qanorlu peqqissutimut ajoqutaangitsiginera aviisersuarmi The Timesimi ilangutassiipput. How vital it was to the country's economy and how trivial the health risks were. Ilangussami aspistiliortut neqerutaanni kulikkaartumi aspisti peqqissutsimut namiyanaatai allaasernittut eqqartorpiangilaat. Avisi allappoq aspissimik akullit atorunnariartorneqarnerat peqqissutsimut tungatinneqarsinnaangaluarpoq kisiannili taamaattorangilaq. In other words, the industry was so well entrenched. Tunisasiortut pissaaneqarluartuupput aningaasaateqarluarlutillu aspistillu qanoq navianartiginera ilismagaluarlugu suli tunisassiariniarpaat. Uissaami aspistitalinnik atuineq 1960-kunni annertusiartuinnarpoq. 30-kut naalersut avatangiisinik illersuiniaqatigiit nukittuut sulilermata aatsaat inatsisiliorneq aallartippoq. Sulifeqarfinni avatangiisit pillugit 1970-simi inatsiseqalerpoq. Avatangiisit pillugit aqutisoqarfimmik pilersitsisoqarpoq. Aspistilerisut qanoq sunnerneqartiginissaa pillugu suli 1969-simi inatsisiliortoqartarpoq. Tunisassiortut aspisti poortuutitut atortarunnaarpaat. Puorallertitisarnerami aqunneqarsinnaangilaq. Aspistip serpalittarlugu poortuutigineqartarnera inerteqqutaalerpoq. New Yorkimi illorsualiani taama atorneqartarpoq. World Trade Centerap affaata alliup saviminertai aspistimik serpalittakkamik poortugaapput taava inatsiseqalerpoq sinneranilu taama poortuisoqarnani. Those of you who routinely work with asbestos are probably aware of the hazards, but what about those workers who are indirectly involved with asbestos, who may have been excessively exposed to asbestos dust in the past? Aspestimik akulinnik suliaqarfiusini mianersorluinnartoqartarnissaa oqartussaasut kaammattuutingaat. Uani ilisaatitilluni filmiliami 1975-simi aspisti portuutigineqarsima suppisoqqappiiarnissaani atallaaqarlunilu anersaartuuteqartoqartarnissaa kaammattuutigineqarpoq. I'm ready to go now, Nancy. Okay, don't forget to put your respirator on before the rip-out starts. There's the next one down below. Oh, sure thing. Thanks. Sakkutuut imarsiortut TV-ikkut takoqqusaarusiaanni uani inuit aspestimik suliaqarsimasut missortinnissaat kaammattuutigineqarpoq. One of the materials workers used to build this ship was called asbestos. And after all these years, they found that working around and breathing asbestos may cause bad lung diseases, including cancer. Maybe you worked around asbestos years ago. Maybe you'll get sick, maybe you won't. Don't take any chances. Tusind tilipassuit inortuerersut mianersoqqusiseqarpoq. Aspestimik eqqornaartut pillumi TV-ikkut takutisoqartalerpoq. Tulut isinginnaaгаssiaanni imataaguteqartumi aalissip inuinnarusalluni akiunnera takutinneqarmat aspistilerisut inuunerat oqaluttuaraneqarpoq. Aalissutniini ukioqarluni qaamatini arfanimarlunni aspistilerifimmi sulisimasoq maanna ukiutraayuit qaangiunneranni ajorsiartu pilortumi puami amerasaatigun krafteraleqsimasoq tassani oqaluttuaraneqarpoq. Were you ever warned that working there could be dangerous, that you could finish up?
No, we used to fool about. We used to make wigs out of that. You know how you fool about at work? We used to make wigs out of asbestos and put them on his heads and, you know, no. I never thought it was dangerous at all. A few months ago, Alice's doctor told her she was dying of asbestos cancer. I had a feeling that I had something serious by then, you know, because I wasn't getting any better. You've come to tell me that I've had it, haven't you? Says you. And she says, I said, how long have I got then? It's 3 to 6 months. Sheila Fenwick never worked with asbestos. Her father just brought asbestos dust home from Turner's, Washington, when she was a child. At 51, she also died of the asbestos cancer, mesothelioma. I would just like to know how many people Turner and Newells have killed that don't even know they died of asbestos. Take Cape Asbestos in East London. Its general manager was Tony Mendel. How many funerals did you go to during your 12 years at Cape Asbestos? About 110, I'd say. I kept a black tie in my desk drawer, simply because going to funerals was a dismal part of management of that particular factory. 3 weeks after this interview, Tony Mendel discovered that he too had asbestosis. I think it brought home to the public two things. One, asbestillerisuungitsunut allaat navianartuunera taamaalilluni qulakkiarneqarpoq annilaarneqaaq asbestiliortut qanu soqutigittaatiginerat oqartussaasullu sulisartunik illersuinginnerat takutinneqarpoq piviusulersaaru taamaammat tupaallannartortaqarpoq. So that was what made the documentary so shocking. Fiassikkut aallartinneranni Euroopami uissaamilu asbestitalinnik atuineq annikilleriaruissuarpoq. Asbestip atorneqarnera sakkortuumik killilersorneqalerpoq asbestilu illorsualianiit piiarneqarpoq. Asbestimilli eqqorneqartut amerliartortuarsinnarput. Asbestimimmi sunniarneqarnermit kraftimit asbestuusimilluunniit napparsimalernissamut ukiutraajuut forulluunniit akornanni ingerlasinnaaput. Oqallisigineqarnera pillunga amerliartuinnartut taarsivigineqarnissamik piumasaqarput. Amerlaqisut asbestitalinnik suliaqarusut tangillat amerlaqisut asbestitalinnik piserusungillat asbestiliortunik taarsiiffiineqarnissaq ajornakusooqaaq inuit hunnoruunik 1000 tillit asbestuuseqalersimasut asbestiluunniit pilluu krafteqalersimasut taarseeqqusigaluarput asbestiliortunimmi mianersoqquneqarsimangillat. Asbestip krafteqalissutaasinnaanerat unisassiortut 1930-akkunnili ilisamarieraluarlugu taarsiivingeqqusunik tupatsinneqarput. Tunisassiortut ilaat annaasassatik annikillisarniarlugut akilisinnaajunnaarnermannik nalunaaruteqarput soorlu uissaami asbestiliorfiit annersaat Johns Manville. Manville Corporation's board of directors has determined that the corporation should file for reorganization under Chapter 11 of the Bankruptcy Act. Though our businesses are in good shape despite the recession, we are completely overwhelmed by the cost of the asbestos health lawsuits filed against us. Atuarfinni pisortat allaffararfiini angerlarsimaffinnilu asbessimik piaasoqaleruttormat nunat amerliartuinnartut asbessi inertequtigilerpaat napparsimasulli amerliartuinnarput. 1970-sikkunni atuineruissuarsuli toqusut amerlassusaanni malinniutingilaq aatsaallu 2015-nimi amerlanerpaaffiitsikinneqartussaassаллутик inuitsuli hunnoruunik 1000 tillit asbestuusimik puamikkulluunniit krafteqarlutik toquyumaarput. Alianartuliarli nunanut ineriartortitanut nuutsinneqaannarpoq
nunani killerni aspistimik atuineq inerteqqutaalersorlu nunani ineriartortitani atorneqalerpoq Intiamiut suli aspistimik annertuumik atuisuupput sulilu inuit qassit napparsumalerumаарnersut paasineqarnani. People will certainly are dying at present and will die in future and have died in the past, but because of lack of data it is difficult to prove beyond doubt that this is happening. But people are going to die by 2010, 100,000, it is certain. There is no doubt about it. Aspistimik piaavinnik intiami ammaanissaq inatsisitigut inerteqqutaaruq intiallumi maanna atortakkani tallimaarterutaannaa tassa 100,000 tonsiinnarpiiartarpaa annertorusoq kanadami piaavinnik pisarpaa kanadamili aspisti atorneqaqqusaangilaq Kanadamiut pisuusaaqaat asbest nammineq atortangilaat nunanulli allanut tuniniarsinnaallugu nunani ineriartortitani pisut kanadamiut akisussaafigingilaat asbistimineruussuaq nassiutiinnartarpaat qanorlu pisoqarsinnaanera eqqarsaatigissanaguk alianartoq eruupami qaangiutereersoq nunani ineriartortitani ingerlateqqinneqarpoq nunat iuumut ilaasortaasut 1999 aliangerput asbest 2005 inerteqqutaalissasoq pujoralaap ajortup mianersoqqusutaalernerani ukiut hunnuit qaangiutillartullu